Ubrzani razvoj ruskih bespilotnih letelica izaziva ozbiljnu zabrinutost među ukrajinskim vojnicima na frontu, piše CNN. Kako se navodi, tempo modernizacije i primjene dronova je takav da vojnici gotovo nemaju predah. Brzi razvoj bespilotnih tehnologija onemogućava opuštanje čak i na minut, ističe se u izveštaju. Prema pisanju američkog medija, dodatni problem predstavlja ozbiljan nedostatak ljudstva u ukrajinskim oružanim snagama. U pojedinim sektorima fronta, kako se tvrdi, ukrajinske jedinice suočavaju se sa brojčanom nadmoći protivnika i do 20:1. Takav odnos snaga situaciju čini veoma kritičnom i bolnom, ocenjuje se u tekstu uz napomenu da konstantna pretnja iz vazduha dodatno iscrpljuje vojnike i otežava organizaciju odbrane. Analitičari upozoravaju da tehnološka prednost u oblasti bespilotnih sistema postaje jedan od ključnih faktora na ratištu, dok istovremeno problem popune jedinica ostaje ozbiljan izazov za ukrajinsku stranu.